Pozdrav, moje ime Svjetlana i osmislila sam program Yoga za sve s vježbama koje su lagane i prilagođene svima bez obzira na godine ili kondiciju. Krenimo polako kroz pokrete koji će vas opustiti i pomoći ako imate problema s leđima. Krećemo od vježbi za vrat, lagano na udah, idemo bradom prema gore, na izdah bradom prema prsima. Znači kad podižemo bradu, istežemo prednji dio vrata, a kad je spuštamo, istežemo stražnji dio vrata. Gore na udah. Ako želimo istegnuti malo više područje podbratka, onda izbacimo donju čeljust i zadržimo. I onda spustimo dole. I onda idemo lijevo desno. Za više vježbi od vrata pa duž kralježnice sve do trtice, uključujući i kukove i psoaz, trup je u playlisti u opisu ovog videa. I onda uho prema ramenu. Lagano istežemo bočni dio vrata. I napravimo 3 kruženja u jednom smjeru i 3 u drugom. Sada ćemo malo zagrijati prvo zapešćom. 3 puta u jednom smjeru, 3 puta u drugom, tako 3 puta. I onda malo laktove. I uhvatimo suprotnom rukom suprotni lakat i dižemo iznad glave, zagrijavamo područje ramena i lopatica. Uvijek gore udahnemo, dole izdahnemo. I još 5, 4, 3, 2, 1. Uhvatimo i suprotnim dlanom povučemo lakat u jednu stranu, pa u drugu. Malo se i uz to bočno isteže. I onda malo zadržimo. Da ćemo ispružiti ruke. Dignut će nam se ovaj grebeni mišić i onda ga lagano polukružno spustimo dole. Tako ga vježbamo, znači u njemu on je često napet, a s ovim vježbama ga lagano opušta. I još jedan put. I stavimo dlanove na ramena i laktovima opisujemo široku kružnicu 5 puta u jednom smjeru i onda 5 puta u drugom i malo razgibamo i ramena. Sada ćemo leći na prsa. Radimo vježbe za jačanje leđa. Stavimo ruke uz tijelo i dižemo prsa 5 puta. Znači gore smo na udah, da tada trbuh, kada se napuše pomogne da se dignemo malo više. I onda 5 puta dignemo noge i stisnemo stražnicu. I onda 5 puta i tijelo, i prsta, i noge. I još jedan put i zadržimo 5 sekundi. I spustimo se na bradu i opustimo. Sada ćemo ispružiti ruke
I onda ćemo na izmjenice dizati suprotnu ruku i suprotnu nogu 5 puta. I druga strana. I spustimo se i odmorimo se. Onda radimo 2 vježbe skupa. Znači dižemo ruke i noge, stisnemo stražnicu, dignemo se 5 puta i onda idemo u plank na podlaktice. Stisnemo se i brojimo 5 sekundi. Ispustimo. I onda opet 5 puta. 4, 5 i dignemo se, stisnemo tijelo i brojimo do 10. I još 5, 4, 3, 2, 1. Spustimo se i zadnja serija. 1, 2, 3, 4, 5 i sad ćemo brojati do 15. Gurnemo se podlakticama u pod, stisnemo cijelo tijelo i još 5, 4, 3, 2, 1. Spustimo se, staviti dlan na dlan, čelo na dlan i opustimo se. I onda se okrenemo na leđa. Sada radimo vježbe za trbušnjake i psoas. Prvo ćemo malo savinuti koljena i gurnemo leđa u pod. Pazimo da su nam uvijek leđa cijelom dužinom na podu. Ispružit ćemo desnu ruku iznad glave i zategnuti desnu nogu, zategnuti desno stopalo i onda savijemo koljeno, približavamo ga prstima i idemo desnom rukom prema koljenu. Brzo, 15 puta. Petom kao da nešto gura. I još 5, 4, 3, 2, 1. Ispustimo, gurnemo leđa u pod, napravimo 2-3 udaha izdaha, odmorimo se i druga strana. Ispružimo lijevu ruku, lijevu nogu, zategnemo stopalo i ruka na koljenu. Petom guramo nešto daleko od sebe. I vratimo. Opet gurnemo leđa u pod. Napravimo 2-3 udaha izdaha. Stavimo ruke na pod i sada ćemo na izmjenice gurati petama od sebe. Gurnemo se malo nogama prema trupu da nam leđa budu na podu. I još 5, 4, 3, 2, 1. I zagrlimo malo. Koljena na prsima, predahnemo, dignemo noge, zategnemo stopalo i 5 puta kao da hoda. Ali ne spuštamo previše noge do poda, nego do točke kad nam se leđa lagano počnu odizati. Da ne bi ozlijedili leđa. Još jedan put. I savinemo koljena, malo ih privučemo
Malo se ljuljamo lijevo desno. Odmorimo se i zarolamo se 2-3 puta. I ostanemo gore, položaj čamca. Pazimo da su noge paralelne, ispravimo se. Dišemo. Idemo lagano prstima prema podu. 10 puta. I još 5, 4, 3, 2 i 1. I ispružimo noge, gledamo u palčeve, uspravni smo i malo se spustimo. Stisnemo noge u nogu i privučemo ruke na prsta i malo se odmorimo. Sada se iz ovog položaja lagano podignemo i prebacimo u položaj djeteta. Ispružimo ruke ispred sebe, čelo na pod, stražnica prema petama i lagano istegnemo leđa. I onda ćemo se podići, staćemo na podlaktice, pazimo da su laktovi ispod ramena, koljena ispod kukova i lagano radimo mačku, na izdah se zaoblimo, a na udah izvijemo leđa. Guramo se podlakticama od pod. Još jedan put. I onda idemo u mačku na dlanovima. Sada su dlanovi ispod ramena. I idemo lagano se guramo dlanovima u pod. Zaoblimo leđa šta više, kao mačka kada se kostriješi. I onda se lagano izvije. Znači na izdah se zaoblimo leđa, a na udah izvijamo. Kada izvijamo leđa, pokušavamo ramena guriti što dalje od ušiju. I sada ćemo samo ispružiti ruke daleko ispred sebe, ostanemo na koljenima, čelo na pod i istežemo ruke, lopatice, ramena i dišemo. Pokušavamo izdržati par trenutaka. I onda spustimo podlaktice na pod i lagano se gurnemo naprijed u položaj svinge. Uvijek se podlakticama guramo u pod da ne padamo ramenima i sada ćemo lagano približiti jednu pa drugu petu stražnice. Stražnicu uvijek stisnemo jer tako čuvamo donja leđa. I još ćemo jedan put. I sada kad dignemo pod koljenicu, okrenemo glavu u tom smjeru i radimo lagani twist. Sa lijevim dlanom ćemo uhvatiti lijevi gležanj i 5 puta dignuti bedro od poda. I onda stavimo lijevu ruku sa strane u visini ramena i okrenemo se na lijevi bok. Desnim dlanom se guramo u pod i tako pojačavamo istezanje. I onda druga strana. 5 puta dižemo bedro.
I onda se ispružimo na bok, gurnemo se lijevim klanom i dižemo. Istežemo ramu. I onda se vratimo u sredinu, gurnemo se opet malo u položaj djeteta, dobro se istegnemo i onda idemo na prsta, gurnemo nožne prste od pod, stisnemo stražnicu, dignemo koljena od poda i idemo lagano u kobru, stisnemo rukama trup i spustimo se na izdah. I gore udah, dole izdah, i još jedan put gore udah i dole izdah. I onda se prebacimo u položaj djeteta i idemo lagano u položaj kobre. Udah, položaj djeteta izdah. Udah, izdah. Još udah, izdah. I još ćemo 2 puta. Udah, izdah. I udah. I izdah. I ispružimo ruke, čelo pod, stražnicu gurnemo prema petama, pustimo da nam težina tijela privuče tijelo prema podu i dišemo. Sada ćemo s položaja djeteta lagano se prebaciti na prsa na leđa. I približit ćemo stopala stražnici, staviti ruke dlanove na pod i dignemo se u most. Gurnemo se stopalima u pod i tako aktiviramo mišiće. I tu samo lagano dišemo, osjetimo tijelo. I onda ćemo lagano se spustiti prema podu i gore se dignemo, stisnemo sve mišiće i dignemo se najviše što možemo. I onda se lagano spustimo i dignemo. Spustimo i dignemo. I još 2 puta spustimo se, dignemo i spustimo i dignemo. I spustimo kralježa. I sada ćemo desno stopalo staviti za lijevo koljeno. Ako tu osjetimo istezanje u pupu, ostanemo tu. Ako ne, dignemo se prste lijevog stopala. Ili idemo dalje pa hvatamo bedro, dižemo nogu i ostanemo u ovoj točki gdje osjetimo istezanje i dišemo. I onda spustimo tu lijevu nogu, spustimo desnu i ponovimo s lijevom rukom. Stavimo lijevo stopalo iznad desnog koljena i tražimo točku u kojoj osjećamo stezanje. Pazimo uvijek da su leđa cijelom dužinom na podu. I onda spustimo desno stopalo, lijevo stopalo, raširimo stopala u liniju kukova i idemo malo koljenima lijevo desno, ruke su na podu, radimo lagano uvrtanje kralježnice i razgibavanje kukova. I onda malo ostanemo u jednu stranu, pustimo koljena šta više prema podu. I onda na drugu stranu. I vratimo noge lagano u sredinu. I
sad lagano ispružimo noge, raširimo ih, okrenemo dlanove prema stropu, idemo u završno opuštanje ili šavasanu. Ona nam pomaže integrirati sve što smo napravili tijekom vježbanja, opušta tijelo, zglobove, oslobađa i tijelo od stresa, a pomaže i kod nesanice. Opustimo lagano tijelo od stopala, preko nogu, stražnice, kukova, trupa, sve do vrha glave. Samo dišemo. Uvijek na kraju vježbanja provedite barem minutu, 2, 5 u šavasanu. A mi se vidimo u idućem videu.